mu Nzove turi live gatanu ko kandi dore abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport ngitwa umunyarwanda, dore abakinyi, dore uwo bita Faringanye, dore uwo bita uyu musore Yusu Dianye, n'abakinyi b'ikipe ya Rayon Sport bahagaze neza. Uyu ni umunsi wa kabiri bitabira imyitozo, tugiye kubana rero muri iyi myitozo aho tugiye kugenda tubereka etape ku yindi. Murabizi muri iyi myitozo turabibereka ariko tukameneramo n'umuceri papa. Rero abareyo mwegere hino mbafite icyo bita inkuru za ndani, mwegere hino hari amakuru avuga ko Picha ashobora kuba agiye kuza muri Rayon Sport. Impamvu ashobora kuza Amerika to yarahagaze niki niko ari free agent bo bemeye kugurwa, abakinyi badafite amakipe bemeye kumanuka hani Nyarugenge. Inyarugenge rero tugiye kubona umuriro ugiye kwaka, nkuko mubibona rero tuba twateyemo 5 kuri 5 turi hano mu Nzove kugira ngo tubereke icyo bita musosinyo, niturangiza tuyikorera icyo bita mutotorinyo. Buri muntu wese udukurikiye hano rero turamusaba ko yakanda subscribe, ubundi tugiye kwinjira muri mototorinyo aho tugiye gutotora akantu ku kandi. Munyandikire muri comment ati mutotorinyo, tugiye gutotora akantu ku kandi, tugiye gufata Rayon Sport tubereke ibyigezeho, tubereke ubugiri kwiyubaka, tubereke hari intege nkeya, tubereke Rayon Sport igororotse uburyo igomba kubimeze. Ni Rayon Sport nziza mu kibuga ikaba hanze y'ikibuga akaba ari abayobozi bashwana, oya ni Rayon Sport nziza mu kibuga ikaba no hanze y'ikibuga. Amafaranga y'abakinyi tayari noti bari kuzibarirwa papa. Ibiro bya Rayon Sport ku munsi w'ejo nababwiye ko byimutse, mu kanya gato ndaje mbatembereze ofisi za Rayon Sport. Murabona uyu musore Yusu Dianye Sport arimo arakora. Reka nakire rero mugenzi wanjye nyiri The Public Sport. Rero turakwakiriye kandi tugwaye ikaze, turi kumwe rero. Yego, reka tubanza dushimire cyane abantu mudukurikiye aho muherereye hose mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abakunzi ba Murera Rayon Sport, igikundiro, igikaka, igikanu cy'imfizi, ikipe ya Rwanda. Ni ikipe y'abanyarwanda Rayon Sport ntawe, ariko urabona kino gisoro uburyo kiri gukora tize. Tuno dutize batwita ngo iki? Utu dutize batwita ngo iki wakabyara we? Ukuvuga ngo cya kintu aba ariho, yego, kiba gifite utuntu tumeze nk'amahwa, nguduheri, ngudushundu, agenda akikubaho, yego, cyane cyane ubundi bakunda kugarika w'umugongo. None we yagaritse amatako, arimo arakomeza icyitwa itako, ngo nta mukinyi n'umwe bita ko ari umwataka wa hano mu Rwanda ngo uzamunyuronga zaba banigana ifuro papa. Bamwita Yusu Dianye, mana ukomeye cyane w'ikipe ya Murera. Uyu ni umunsi wa kabiri atangiye imyitozo hano mu Nzove, ibintu n'uruca abana, ibintu birakomeye cyane. Ngariko uyu mugabo Yusu Dianye binarashoboka, binakubiye 1000 hafi kwijana ko uyu Yusu Dianye ashobora kuzaba kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Nibyo, uyu Yusu Dianye agomba kuzaba kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, kuko nubundi bari bamaze kuvuga ko ari ugomba kuba kapiteni kabisa akayobora ubu bwato. Nyuma yuko rero yatinze kuba yagaruka mu myitozo hano mu Rwanda, witwa Serumogo Ali Omar ubu niwe wari uri kuyibyimba, ariko rwose bidashidikanwaho uyu musore niwe ugomba kuba yambaye igitambaro cy'ubukapiteni. Muri make igitambara kigiye kubona nyiracyo kugeza none uwo bita Faringanye ahagaze neza, mubonaga nijoro eri, mubona witwa ameze neza cyane, Aziz Basane kumubereka. Ariko reka tubabwire ko uwo bita Adama Bagayogo, uwo bita Petit Score muramubona, Petit Messi, uwo bita Fisto, uwo bita mubonye Ive, uwo bita Serumogo Ali Omar, uwo bita Cindy Paul Jesus, abo ngabo n'uwo bita Revaldo, nibo bita Sabumana Fisto, ubwo bamanukaga ku mesikariye bategereje bagenzi babo. Mubona umuzamu basohotse mu modoka nk'uko n'ubundi kugenda Tony Kitoga, Ruwari Tam, Paul Jesus, abo bamusore Prince, musore Prince, Imana n'abandi bagiye batandukanye, umwataka bimeze neza cyane, arindwaye mabu Asumani Ndikumana, Medikere yagarutse neza cyane, bavuge ngo ngagisetayeho. Ngiye kano kantu karambabaje na n'uyu munsi ndacyakavuga. Ntarabona uwo bita Biganiro Ante, ntarabona uwo bita Nzabimana Aimable, ntarabona uwo bita Rutanga Eric, abari kwaka imbabazi. Abareba bamwita Kuyate Idrissa, kwayira match barambabaje. Asumani Ndikumana,
ikipe ya Rayon mpuzamahanga guturuka i Burundi byarambabaje. ntabwo twavuga ngo kiriya gitego yagisitayeho nibyo ngira ngo cyane tubivugeho cyane. Reka ngaruke kuri kiriya gitego cya kabiri kitari cya kufura. hera kuri kufura papa. Kufura abavuze ngo yayisitayeho ntibashoboye kuyitera. Hera kuri kufura. Ziriya kufura rero yego ziriya ni zimwe za ba Eritien Nzinga Ruvumbu. Irakufura iyo bayigukubise nenda kuguha akanya gatoya. Iyo bayigukubise irakufura ningagwa rushiba gukubita mu maso ugatangira kubona ibinyoteri birimo birarabya. Ugatangira kubona imirabyo iri gukubita. Irakufura bayita uvati. Yego uriya musore rero iriya kufura yateye. Yego abareba bagize amahirwe ikirenge kikaba kiriya baba babonye Ruvumbu wa kabiri Nyarugenge. koca afahani uriya musore none nakunze na discipline afite mu kibuga. Ni umusore ufite icyo bita discipline papa. Ni umusore ufite discipline mu kibuga. Ni umusore nyine njye nakunze uburyo ateye, uburyo agira discipline, uburyo asaba imbabazi yagukoreye agakosa gatoya. Muri make urabona ni umusore ufite indero wa mugani w'abarundi. Yego ni umusore rwose utuje, umusore ubona ko afite inyota yo gukina umupira, umusore ubona ko nyine ebana kandi afite na confidence yo kugira ibintu byinshi cyane yabahereza abakunzi b'ikipe. Ahubwo ngiye tukiraho inama nshobora kugira Rayon Sport, ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ubuyobozi bwa Rayon Sport ni bubigenze muri ubu buryo. Ubwo ni bwifate. Niburangiza bwongerere uyu musore amasezerano. Nibamara kubongerera amasezerano araba bamwongera undi mwaka. Bongerere n'uwo bita Abedi undi mwaka. Ubundi Rayon Sport bimeze neza cyane. Rayon Sport bibaga papa. Baba bakoze deal ikomeye kuko iyi Murera imeze gutya itangiye guca ibiti n'amabuye muri aya maza ya mbere. Yego numvise Kenesi yivugisha ngo bahuye ngo na Vipers ngo inaniwe ngo ngwiri kwiruhukira. Yego ariko nyamara amakipe afite akazi muri uyu mwaka. None ko numvisha abareyo bamaze gupanga ngo umukino Gasogi izakiraho ngo ntago bazigera bajyayo. Numvi mu magurupe yose mbamo nabonye arizo comment ziri kugenda zizamuka ngo benda guhereza Kenisi igihano ngo kugeza Kenisi asabye imbabazi. Uravuga ntibamuhe ku mafaranga se? Ngo abareyo ngo benda kumwima icyo bita ifaranga papa. Ngabariyo ngo niyakira abura umuntu numwe. Ngo niyakira ngo nta mureyo uzajyayo. Reyo niyakira baze buze. Ngo nta mureyo uzajyayo. Iyo nkoni ko yabiri kubabaza. Iyo nkoni rero Kenisi ashakisha ubujya ayikavaringa hakiri kare itaramugera ku mabuno. Ko nibayimukubita baraba munyabitse papa. Iyo nkoni yamubabaza. Yamubabaza. None twagiye urebye mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ifite Faringani. Rayon Sport ifite uyu musore Yusudi yawe. Rayon Sport ifite Asumani. Rayon Sport mbona ko Shadarake Binga Bero nawe yongeye kuba yahabwa amahirwe nubwo hari zandani naguyeho zivuga ko nubwo Shadarake Binga Bero yagarutse mu myitozo ariko turimo kujyana azagenda ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 cyangwa se agatangira kumukinnyi wa Rayon Sport mu kwezi kwa mbere bamaze kumuhereza release leta. Konye ikipe yiwabo yamwimye release leta. Uyu musore Shadarake Binga Bero waravuga ngo nge naguma muri Rayon Sport kuruta uko naba iwacu. Ngo yaganiriye n'uwo bita Eritien Ruvumbu Nzinga. Nyine ubundi Shadarake Binga Bero yaturutse mu ikipe y'uwiyamamarizaga kuba perezida wa Kongo ariwe Moses Katumbi. Rero Eritien Ruvumbu Nzinga yaramubwiye ati ahantu ugiye papa ati wewe ukihabona wakandagiyeyo wewe uzakora ibyo bagusaba nawe uzahita ubinyenyeri muri kira rubanda. Ati baramuritse warabibonye uretse agakosa nakoze ngita gato yakakarangira kamburungushuye. Atari ko wewe uzirinde ibyo bintu by'amakosa ugenda utera icyo bita baro ubundi wibonere ibintu byoshe. Twagiye rero bwana The Public urabona iyi Rayon Sport igororotse. Ari Rayon Sport yubatse ute mu buyobozi, ari Rayon Sport yubatse ute mu kibuga. Mu kibuga ho ni urucabana kuko ugiye kureba reka tugereranye wenda nkano ma equipe abirakomeye hano mu Rwanda. Ndavuga APR na Rayon Sport. APR urayigaruye kandi hano mu Nzove. Nitujya kureba ubusatsi. Oya banzu usaba baraye imbabazi. APR uyigaruye mu Nzove. Impamvu yego nuko hari abavuga ngo ikipe APR ngo niyo yiyubatse ku buryo buremereye kurenza ikipe ya Rayon Sport. Kuba barashoye miliyoni zibagira ko biyubatse.
ubundi gushora amafaranga ntago bivuga ko ariko kwiyubaka kwa nyako ni ugukina umupira tukabona ibisubizo. Mu nkera y'abahizi yatahanye iki? Mu nkera